Yes mutayo wanje kandi izuka ngo umurebe wa Kera Media Center we birkwano jeno misoro kwasaganya ansonga stars zimwe na zimwe norati chini izamu inzuire Kaganga fashion material kandi naro bintu biri original byonka wara naiza omureve jininga si omustyle obona mangu twagenda omukindi kintu twazo business kandi mutayo wanje mbari kujanti iyo serebu ba Robrozi T Paulo Reiji Bona injiri ya Jova nokunda ku designinga munonga gomoiza hano ya Kaganga fashions ari hano mu K17 K17 aha G.B.K tukakiri ja G.B.K room number K17 notembo rugura madara nono chikwasaganya kuruju munonga wano rugawa Makanising Street nono rabaho rugura hotemba wano rugawa gwa Interest no rabaho kwana facing na Antari hotemba opposite na Stanbic Bank ntwatu jemuso kwa tukitera kuruju munonga moto aja mkati tuze tuganira nawe tugambere wona chikwarata embere yeta fashion zizi zaine na chikwarata kandi tumekuwa tumanya ko kubiri no bitambara munonga turebe ko kwanti kwa kurujo munonga na kwakira amukutubu wa Kera Media Center ndije munonga mazima nanye nakira tenyine shonga shanimwe kotire cicenge inecho no kugeza mpora munywano wanje eze muvumbezo kuterezi turi tuzira kuko runo chikwasagana no designinga ukatandika kitekateko kikiza kitakugira ngo je no misokoreka no designing nyonka nyowe ngatandikira mu charani na ige charano kubazira ko namazire kwege charani nagumani designing aho abayishongoze bace nimba mu videos ncamara kubakora videos ngaraka ntunga ho busyuti nje ko nabashaha baza abakora bakora mu banka narishaba kweta nkaba office people abakora mu offices gentle people ikintu nagumani nchikwasaganya mpora kandi nandi kusigesha hayi mundebere naricaye mukundeba mbasire gukora ho akaduka aha G.B.K room number K17 aro mu room number K17 umusigazo ko hori usimukano rebera Kaganga fashion Kaganga fashion turugenda umisho mpora tura kumanya ogogo yakwenda kugira ngo naenda kuzwara na araba mitenderachi kurango yasukana kuyika ukanono chikwasaganya uti ndia platform zona ndia ha Facebook ndia Twitter ndia ha Instagram ndia TikTok amazina nimbani nikoresa Arnold Kaganga no basa kumpichira narishi nyine namba yanje yesu business number narishi wiji wonko muntu ryokwe orubushenyi oribanda orukasese hona ho rino akubor Kampala no basa kurabira muri yeze namba narishi ezo gundi platforms narishi waborumbara hiho mutawuni no basa kwijo kaha kizimbe cha G.B.K Plaza wano shumur kuzantare turiyayigura floor ya kashatu room number K17 narishino wakubura inkibando kwe no inde myenda konkana to kubasa kwija no basa kufune namba yanje eyinguza kubashomera then wamara kujufuna iwe no basa kunsindikira ha WhatsApp cyo kuba no yenda then to negotiatinga byabere byo kutunga nimbasa no basa kunsindikira measurements ikintu cyawe mbasa kuchikwerezo kwe nchita delivery narishikwa bakuri nkebe byeduka kugira ngo nondanka jeans zino ndanka t-shirt kego fire birahure nabwe nimba status ninkira kuba nimba postinga buri social media zona no basa kuchubukinga kandi wamara kuchubukinga ongerete na yendeki ninchikutera motoka nabwe no bano kifuna ombwire Kaganga ebintu byoguza no manyaro mu abantu bwero bwinje bitwantu kwasagana nabo kukoza kusanga yateka mu buriyanga tanisa kuriyanga tanisa umuntu usanga kandi yampereza kintu kiri duplicate iyo noguze ibintu noguza duplicating in original course nyoni ninguze ibintu first hand narisheba kweta original things ya t-shirt njano rebera nabinte binkubanjire gofire chain nyoni mba ninguza first hand things so tini kutira byogira ngo nyowe ngumanya wagura inkito ya Air Force original kandi nakwereze fake ico think cikorecho kandi nco cyo kureba kibase kutukuma mutindo tukabasa kwikana ituri okubera namazima trust worth business n'ikintu cikoro munonga wabano ndakwangara muri agency iturumu ogumurembo guturumu no banza kwebembeza amazima wagira amazima no boy inense ni myenda cyo yoine eto akasa kugira ngo type system myenda ine myenda kinaki nyine myenda ya type nyingi ene kitweta suits African suits ziteze koti west koti na nempare twine kaftan suits nashoboka bakweta ngo banagira umukira kuri Bobby Wine na Juire twine freestyle zihari mujini hari mu t-shirts ine kinde cyo twine kinde cyo bakweta ngo nikimereka njye no cyakureba abasigaza babitire cikofire kureba nkaha ikirahora kitire ibe yaba pitbull bamba no bamanya baba Amerika ya abeshongoze bakunda
twine hona n'ekindi kyabakweta ngo ni DT konka DT jo nimpamya nyoti njine akubanyo nimba nyenda kuguza ekintu kiri class nchereze customer wanje narisho umuntu ori kumpagira na yake kuriya DT post ni downtown ebya abantu abahansi konka nimpamya ngo nabo umuntu wa hansi nabo ni mana abataro ko just noja ngo nizina ntucyeta ngo umuntu wa hansi downtown konka hasigara nyowe nimba nyine first class things ebyo kura ngo wachereza n'umuntu yakijwire yakugira ngo akihire dubaraya nari America nari za sayuni no bano kirango ikintu nikigera ki nkimatchinga Tune Kaganga omurebe wa Kera Media News Center kandi izukanga bakuteka musente izukanga Kaganga ati atutandika kubana ateka musente kuri antujye musokore kandi twasaganya ansonga stars zimuna zimwe kandi izukanga tune aba marketing list house ni basanga muri suti ya Rubirizi kandi abo bino oburaro burunje munonga ecyo no kwano kwara n'ikintu cyonka no ranura kujye cyenyanza ebintu byana no mubiri yakoka arwe cyenyanza kandi kujante cyenyanza ecyo nkibanchireta anchikohereza amani kandi amakintu umugaso amagara go muntu nora kureba ibya tourism n'ingaso nora kuza kurambara no kuza mukuniriza bese national park nora kuza kurenya nyamiswa reko ngo asukano bicira aho basanga muri suti ya Rubirizi kandi namba zabo zasimu nizo kwano ziraza kutambara wasikurene ariko ngo asukano gira musukano kwasaganya nabo Kaganga fashions kandi zikanga we nagira musukoro kana gamba nti nakwa nakusweka omumbera zona umburi kimwe cyona kora ngo asukano nyira umugara na jante ndabikaye cyo kitibu wacho rebeka kurungi ariko ngo asukano ba no tambara n'abanyiginya wote arebekere kurungi babiri ibintu byawe Kaganga tukuhendera nyenda otugambiro kache torezo nane namba yesimu baizo umusigazi nkiwe numuriza butumwa ki acukwakena na business case ningase atakwenda gukora ikigambo cyo bakwasa kumugambira akwatira ngo kiri umusigazi ikinko basa kubagambira imwe bariyokwe imwe abasigazi imwe abasigazi bakwete abasigazi nkwata buto abasigazi abatandika kunyeta ikinko basa kubagambira no kweyikiriza mukamanya ngo buryo umwe cyona nicyo basika iyo musigazo ryokwe uriyo ryo munjayi uriyo ko n'umukunyame okuyame yerunje ijyo tiyo muheru yawe no basa kuba nkabo abitkureba batweta bakabiba Ibrahims no basa kuba nkabo bukurano gira ngo abashabira investments zamani abashaha abamani iyo je kasta wayicherezamo nakakena kahanga ko ine okakakoresa nikabasa kwisya kinte cyango kunkota no abasigaza binje go murembe no shangana banyashabe hwiremo amasuko mutuba kubasa kubasika then abinje abasigaza bo bwire batina risks taking risks n'ekintu cyamani konka wakero mukashesho kagiro tukakena kahangwa kunyine kamba seka koresa nikakwisa na kintu cyango na kutembesa nenyo njabasikoza na hero kandi nakakena kahango no basakufuna murumu kace ko umusigaza wena yabaye n'icyakoraho aine cyakoraho no bakwanokira mukashesho kamanyoti ninza hariya nsika chapati zanje tukubasa kwanga wabanosha barhanga nabasa kwebembera kandi hikari yece kinte cyango nyo wamazina nisigarane Kaganga fashions aha G.B.K Plaza room number K17 kandi kuwa kuburyo ko no basa kuno kunde kinkora naro no basa kwija kunjoininga narishino basa ku no hura no cegomba nabona basa kompikira tuganira tukamanya buri omeno nabakwita omusija nategando mukana wakoha kamtahiwe basa kompikaho tuganire tukamanya nimbasa kuyamagezi ngaribe no kunabisana basa kompikaho eiza nkuyambe naro nyambe nimba ntakumanya wabo ryoko no basa kompikira aha namba yesu 0 70 80 251 mazina Kaganga fashions aha G.B.K wampikaho tinyine buzubona muntu we wewe munonga tutuza kurenga hanu yakaza ko tugira musokora ntomoye yongera bwasesa wera tureke ngutwaje no missionera ko nko kudazo niza kutanika kumana nyira iburu rwero ndabe nizwara Kaganga fashion obeno chimakurije munonga no arabe naza kumana James ukora kananzweka kandi bani kujyante mutayi wanje cyo no kwana kora cyonka ariko ngo aguma waho kandi twaje no musokora kandi twisa ubinji nasigara ndirama yuji kandi ari Kera Media TV utarugaho